level jong sembut menteri Rabah baik ilu ya ke DCA dah ke jengmut ke jengtu jong dengan meeting kalau ba buat ki mat ki ba ke program ke jeng ide bat ke isu jong ki ST certificate ke clan certificate ke tribe certificate dia keton ke lineage act jong ke KHADC kat kendai sepak kendai penyok ke ba ya tengku bat ke way ke order jong ke social welfare department ya ke ba hadirin da kala syuti ya ke ketenat gila dem ban weng no ek dia ke besar anda kalong ba kani ke kam ke bidi bat ki ST certificate tribe certificate ke clan certificate ke long relevant nang benda ke state barak kuwai di ki ni ki art league district council ke GHADC Garo Hills ki dan mendah ke stage bagi dan draft ya ke bill ke jongki ke bani dai bat ki tribe certificate bat ke GHADC pada tempat dan buat ke draft di mendah ke sini lah Live and Constitute ke komiti bangan chairman menteri jong social welfare buat kebandan ru ya ke representation lagi ni light di district council nang da ke law department buat ke DCA di ke jing temu jong ke ni ke komiti kalau ban tahu ya ke an dan ki guidelines ki ban bom applicable throughout haborok wega jelam megalia kawan cover lang ya ki artli we pagi ADCs kiba 4 cover da ke ni office memorandum jong social welfare department di hang ni kebasa minta kolong bagi shim ya ki written suggestions lane ki drafts jong di atli di district council ba halin kata ingin session ringkat ni ke members ke 8 tahun Diskot pang magsusalong yung ganito, ST certificate, niyo na sarta sila, niyo ang diskot pa. Kumbalong menda dan negara pilih bah Lineage Act jong ka KHADC kabai day tang bat kini kikies ki palong doubtful ki bangi artin lagi ni biru kilong entitled na yang banyo ya ka ST certificate ki habiat kat kum ki biru provision jong ka Lineage Act kat kendai spa dan nyok di nrei namar bakani ke kam ke di ST certificate ka ya ki wei ki pat ki shubu komiti isu jong ke jingyo kam jam manova day ki tribal mat kum ta ter di ngilak penlong kamyar ya ka tak bagi untuk lang ya ki areas barok ki schedule areas barok jong ka state untuk di likely district council di sisi bengi yo ikjing anjing mut jong ki ngin salah kan jong ya komiti